Grad na Drini, na istočnoj kapiji Bosne, vjekovima je imao veliku ulogu u svim dešavanjima na ovim prostorima i tako je i danas. Ovdje je zabilježen i najmasovniji i najuspješniji povratak Bošnjaka u neku od opština Republike Srpske, koji se ne mjeri samo brojem povratnika i obnovljenih kuća, već i učinjenim sa ciljem da se oni koji su se vratili u svakom smislu zaista osjećaju kao svoji na svome. Pozitivnoj atmosferi stvorenoj u Zvorniku posljednjih 8 godina u mnogome doprinosi i kulturno-vjerska manifestacija Kaimini dani, posvećena jednoj od najznačajnijih ličnosti iz kulturne historije Bosne i Hercegovine, šejhu, pjesniku, narodnom ljekaru i prosvjetitelju Hasanu Kaimiji, rođenom Sarajliji, koji je zbog svog javnog djelovanja protjeran u Zvornik, gdje je ostavio veliki trag u duhovnom životu. Na Kula gradu iznad Zvornika, nedaleko od drevne tvrđave, nalazi se i turbe šejha Hasana Kaimije, koji je živio u 17. vijeku. Došla Drina od brijega do brijega, ili od kiše, ili od bijela snijega. Nit od kiše, nit od bijela snijega, već od suza zvorničkih cura. Bog ubio zvorničkog muhtara, što otjera momke u soldate, pa ostaše cure. Manifestaciju čine kulturni i vjerski sadržaj kojima se, osim sjećanja na Hasana Kaimiju, obnavlja i potvrđuje duhovno prisustvo Bošnjaka na prostoru gdje su inače vjekovima živjeli. Kaimijini dani su već godinama vodeća kulturna manifestacija u nekoj od povratničkih sredina u Bosni i Hercegovini. Ove se godine obilježava 600 godina grada Zvornika, odnosno punih 6 vijekova od prvog pominjanja Zvornika u zvaničnim dokumentima, pa su Kaimini dani dio ukupnog programa obilježavanja ovog jubileja. Ovogodišnja manifestacija je prema sadržaju bila i najbogatija do sada, održana je u veoma povoljnoj atmosferi, a organizovana je i uz konkretnu podršku opštine Zvornik i drugih institucija, preduzeća i organizacija sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Želim vam dobrodošlicu u naš grad Zvornik, Zvornik koji evo stoljećima ovdje prima ljude od kulture, od znanja, od nauke i evo ovim skupom i ovom manifestacijom Zvornik pokazuje svoju otvorenost prema dobrim ljudima. Na svečanosti otvaranja prisutne su pozdravili i čelnici opštine Zvornik, dok je manifestaciju zvanično otvorio banjalučki muftija Edhem Efendija Čamdžić. Bošnjačke institucije u gradu na Drini sada imaju puno bolje uslove za djelovanje. Veći dio aktivnosti u okviru programa Kaiminih dana realizovan je u prošle godine otvorenoj zgradi Medžlisa Islamske zajednice Zvornik. Jedan od sadržaja manifestacije bila je i izložba ručnih radova u organizaciji ovdašnjeg udruženja žena. O historijskom značaju Zvornika u okviru Bosne i Hercegovine i ukupno za ove prostore govorili su poznati historičari, univerzitetski profesori na upriličenom okruglom stolu o temi Zvornik kroz stoljeća. Ovaj grad i prostor su još u srednjem vijeku imali veliku važnost. Ovdje upravo u Zvorniku stvara se vrlo značajan centar, ali u kojem se stvara jedna vrlo velika dubrovačka kolonija sa faktički posebnim institucijama, sudstvom i tako dalje. Javljaju se dakle mnoga zanimanja, mnogi zanati, a Zvornik postaje pravo komunikacijsko čvorište i jedan od najznačajnijih trgovačkih centara gdje imamo elemente čak bankarstva i tako dalje, znači nekim prefinjenijih zanimanja, što dovoljno govori o značaju ovog grada. U osmanskom periodu Zvornik još dobija na značaju, a u tom vremenu pečat životu i svim dešavanjima u gradu i široj okolini daje čuvena zvornička porodica Fidahić. Me je dala jako puno značajnih ličnosti. Evo ja sam posebnu pažnju posvetio Ali Paši Fidahiću, koji je bio saborac i Husein Bega Gradaščevića, ali i učesnik u
tom periodu prve polovine 19. vijeka svi važni događaja, znači vezani za Zvornički Sandžak, vezani za Zvorničku kapetaniju i za Bosanski Ejafet. U vrijeme Austro-Ugarske Zvornik je pogranični grad i ovaj period obilježava kolonizacija njemačkog stanovništva u naseljima pored Drine. Nedaleko od Zvornika, Nijemci su doseljeni u naselje Branjevo i još neke krajeve. Doseljavalo se katoličko stanovništvo i to jednim dijelom u gradovima, kao činovništvo, kao oslonac. To je ona stručna snaga za razvoj privrede, obrazovanja, kulture i tako dalje. Onda vojska se strašno povećavala, recimo u Zvorniku se značajno povećao broj vojnika sa nekih 170.000 879. na 495.910. godine. Značaj Zvornika nije umanjen niti u vremenu između dva svjetska rata. Treba istaći činjenicu da je između dva svjetska rata Zvornik u administrativno-pravnom smislu bio srez, da je on po prvom popisu okupljao 79 čak općina, s tim što te općine ne treba smatrati i porediti ih sa današnjim općinama, jer su postojale općine koje su imale recimo samo 62 stanovnika, kao na primjer Srpska Baljkovica, i općine recimo poput Tavne koja je imala preko 8.000 stanovnika. Već po popisu, dakle 1931. godine, Zvornički srez je imao 10 općina, dakle, koje su egzistirale, i što je vrlo bitno istaći činjenicu da su na ovom prostoru, dakle, zajedno živjeli, dakle, Bošnjaci, Srbi, zatim da je tu bilo, kad su u pitanju druge konfesije, da je tu bilo evangelista, Jevreja, recimo. Ti Jevreji su uglavnom bili skoncentrirani u gradu Zvorniku i u Kozluku. Geografski položaj i historijski značaj Zvornika su u mnogome određivali sudbinu ovdašnjeg stanovništva, pa su česti slučajevi velikih stradanja i progona. Posljednji se desio u proljeću 1992. godine, ali su uvijek dolazili periodi oporavka i procvata ove sredine. Ovogodišnja manifestacija Kaimini dan je nagovijestila novu vedrinu od Drine. Činim se uvijek na novo doživljavam uzbuđenja, ljepotu dolaska u zavičaj, ljepotu gledanja toga što je Božja ljepota, prije svega i ovaj prostor ovdje, pa onda redom, pa Drina, i Drina na svoj način uvijek doživljavam i na novi način. Ali ono što sad jedna ozbiljna dionica priče, ono što radi, što je dobro, to da ovi dani Hasana Kaimije uspješno žive. I svake godine oni u njih biva udjenuto ponešto novo. Ovim bedemima na granici Bosne i Hercegovine smatram ovog trenutka da se Bosna i Hercegovina i odbranila na ovom mjestu, bez obzira koliko god u trenutku čovjek pomisli da je sumorno stanje. Imam osjećaj da je od pretprošle godine, kad sam zadnji put bio ovdje, da se puno toga promijenilo nabolje, i nadam se da upravo ono što je možda i Kaimija sam možda u svojoj duhovnosti možda i slutio, da ljepota ovog prostora i pripada nama pjesnicima, i pjesnička riječ sa ovog mjesta je i jedna možda najuniverzalnija poruka o ljepoti ove zemlje na kojoj živimo. Trebalo je da dođeš u rodni kraj pa da vidiš šta znači izgubljen, gdje i kuda. Dalje zna tek voda. Sve te vode na jedno navode, no ne povodiš se za vodom. Došao si tu, pred svoju osnovnu školu, tražiš odgovore na neka osnovna pitanja. Kao što je recimo pitanje starevine, pitanje doma, bez domovine i obratno, pitanje prijatelja, pitanje neprijatelja. Glavni sadržaj u okviru manifestacije priređeni su na staroj tvrđavi iznad Zvornika Kula gradu, koja je idealan ambijent za ovakve događaje. Književno veče održano na zidinama Kula grada okupilo je majstore pisane riječi iz naše zemlje i Srbije, u čijim stihovima je uživalo nekoliko stotina posjetilaca. Kada sunce zađe, moja kona raza na penđer izađe. I mjesec izađe, mjesec lola stara, pa onako s neba namiguje razi, šta će mjesec ludi u razinoj kazi. Popnem se na trešnju
I na mjesečni berem trešnje razi, a trešnje rumene i od meda slađe. Zato im je mjesto u razinoj kazi. Oni koji kažu da je narod stoka, najprije u pasu trave sve obrste, pa na pokaz Bogu izduže sve prste, moleć se i krsteć, ko da u 3 skoka k nebesima mogu skočiti i čvrste, zauzeti poze tik do samog Boga. Stoka neka guli mahovnjake zgloga i po gubavištu zbraja se u vrste. Kiša me besplatno kupa, lahor besplatno miluje, sunce besplatno greje, ptice besplatno hrane svojim pojem, ništa se ne naplaćuje ničime, fabričke kapije opet postaju ždrela za gutanje i bljuvanje radnika, da se nije vratio komunizam. Krov na 4 vode curi niz bijelo lice. U nekom oknu jastuk toplinu davnog sata čuva. Tebi se otmu ptice, tugom svezane ruke, polete same do vrata. Ti stojiš, sanjaš. Tebi se ne vrate ruke, vrati se zbunjeno dijete s očima punim mraka. Dijete kome su bajku, kome su ukrali igru, trku preko basamaka. Tradicionalno u okviru kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije dodjeljuje se povelja za životno djelo Hasan Kaimija. Odlukom izvršnog odbora manifestacije priznanje je ove godine pripalo doktoru Ismetu Smajloviću za predan višedecenijski naučni rad i neprocjenjiv doprinos bosanskom jeziku. Doktor Smajlović je nakon dugo vremena iz Banje Luke, gdje sada živi, došao u Zvornik da bi primio povelju Hasan Kaimija i prisjetio se perioda svog života u gradu na Drini. Mnogo mi znači i mnogo se zahvaljujem i to mi je jedno veliko priznanje za ono što sam napisao, a puno sam napisao. Dragi Ismete, ovo je povelja. Hvala lijepo. Od svih prisutnih ja sam jedan od rijetkih koji su živjeli u Zvorniku prije 70 godina. Ja sam u Zvorniku živio od 1933. do 1939. kao gimnazijalac Tuzlanske gimnazije, jer Zvornik nije imao gimnaziju, pa sam ja išao u Tuzlansku gimnaziju. I naravno, Zvornik onda je izgledao kao obična kasaba. Čak nije imao ni električne struje, a sada ne mogu da poznam. Sad je sve drukčije i mnogo sam zadovoljan što mi se ukazala prilika da opet dođem u Zvornik, pa se prisjećam onoga starog Zvornika, koga više nema, ali pamtim puno ono što je bilo. Godine 2005. ustanovljena je i nagrada Hasan Kaimija za najbolje objavljeno djelo u prethodnoj godini iz oblasti književnosti i nauke, a koje prvenstveno uz najviše književno-estetske standarde afirmira duhovne i humanističke vrijednosti. Prema odluci žirija, nagradu Hasan Kaimija za najbolje djelo iz oblasti književnosti i nauke objavljeno u 2009. godini dobili su za književnost Enes Karić, za roman Pjesme divljih ptica, a za nauku Čazim Hadžimejlić za knjigu Umjetnost islamske kaligrafije. Žiri u sastavu Nijaz Alispahić, Hadžem Hajdarević i Sead Celjubac odlučio je da se od 18 dijela pristiglih na konkurs i 5 koja su ušla u uži izbor ravnopravno dodijeli 2 nagrade. U obrazloženju žirija stoji kako je Enes Karić, profesor tefsira na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, istaknuti naučnik, esejist, prevodilac, svojim romaneskim prvijencem Pjesme divljih ptica na najbolji način demonstrirao najviše spisateljsko umjeće i rijetko viđeni pripovjedački dar na tragu najboljih bosansko-hercegovačkih proznih klasika. Roman Pjesme divljih ptica za nepunu godinu je doživio već 3 izdanja, a prvi put je nagrađen upravo na Kaimijinim danima.
To je moj prvi roman, a Hasan Kaimija, njegovo ime je znamenito, veliko. S druge strane, značajni ljudi, književnici iz Bosne i Hercegovine dobili su tu nagradu, bilo za životno djelo, bilo za književnost. U tom pogledu presretan sam, ponosan i to je nagrada koja mene bodri. Radnja nagrađenog romana dešava se na kraju 16. vijeka, a zapravo je u njemu predočeno jedno univerzalno vrijeme Bosne i bosanskog društva, pa je stoga itekako aktuelan i danas. Nastojao sam 3 ta područja da u neku ruku pomirim. Područje prava ili nauke, i to je u mome romanu to područje je personificirano Hasanom Pručakom. Područje umjetnosti personificirano je kroz umjetnika Mustafu, koji nije samo kaligraf. On i slika ljudske likove, lijepa lica ljudska i tako dalje. A naravno, Muderis Skender Humo je personifikacija teologije i on se sad našao u jednoj teologiji koja ne odgovara, ne daje odgovore za vrijeme u kojem on živi. I ja mislim da je moj junak Skender Humo, Muderis, zapravo predstavnik armije, velike armije, kažem to metaforički, za sve današnje muslimanske teologe koji ne shvataju jedno, a to je da su muslimani uvijek bili dostojanstveni građani svijeta, bili su univerzalne ličnosti. Kad god su se zatvarali u svoje lokalno ili u svoje plemensko, u svoje, rekao bi modernim rječnikom, nacionalno, samo u to nisu se našli u svijetu, već samo u jednom kraju svijeta. Za nagrađeno djelo iz oblasti nauke članovi žirija kažu da je profesor dr. Ćazim Hadžimelić u prvorazrednoj monografskoj studiji Umjetnost islamske kaligrafije prikazao obilje raskošnosti kaligrafskog umjeća unutar ortografsko-likovnih tradicija kod mnogih muslimanskih naroda. Umjesto opravdano odsutnog profesora Hadžimelića, nagradu je u njegovo ime primio predstavnik izdavačke kuće 7 iz Sarajeva, koja je objavila Umjetnost islamske kaligrafije. Ovo je projekat koji je po prvi puta na prostorima Balkana se pojavio i profesor Ćazim je prvi čovjek kad je u pitanju vid te umjetnosti Allahovog harfa na prostorima Balkana. Dalje neću da govorim. U Stambolu i Turskoj profesora dobro znaju. Sam profesor je bio na univerzitetu Mimar Sinan, predavač, i taj univerzitet je završio. A izdati takvo djelo, svi mi tražimo kapitalno djelo i treba prepoznati sam izdavač. Mi smo kao skauti, tražimo nešto vrijedno. Profesor Ćazim je za nas mecena, za nas muslimane Bošnjake. I ove godine raspisan je konkurs za najbolje literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola. Najbolji rad za osnovce o temi Nije dovoljno ljubav samo posaditi, treba je zalijevati, napisao je Ismar Osmanović iz osnovne škole Prokosovići, koji je već nekoliko godina među dobitnicima nagrada, a drugo i treće mjesto zauzeli su Nerma Halilagić iz osnovne škole Lukavac grad i Nermina Subašić iz osnovne škole Vukovije. Srednjoškolci su pisali rad o temi Najbolji ti je prijatelj onaj koji te nečemu nauči, a pobjednik konkursa je Šejla Hadžić, učenica gimnazije Meša Selimović Tuzla. Drugo mjesto je osvojila Alisa Kurjaković iz medicinske škole Tuzla, a treće Arnela Šestan iz gimnazije Dr. Mustafa Kamarić Gračanica. Podrinje je zavičaj mnogih istaknutih umjetnika, a jedno od obilježja ovogodišnjih Kaimijinih dana da su se u okviru programa u najvećem dijelu predstavili zvornički autori. Prvi put u ovom gradu je promovisana knjiga poznatog bosansko-hercegovačkog novinara, zvorničanina Hasana Hadžića pod nazivom Zvorničke priče. U knjizi su sakupljeni tekstovi objavljivani u lokalnom listu Glasa Drine i programu Radio Zvornika u godinama neposredno prije početka agresije na našu zemlju. Pokazujući da je to jedan inovativan način u to vrijeme da se
kao mlad, buntovan i izuzetno perspektivan novinar uhvatio u koštac sa tada učmalom sredinom kakva je bio Zvornik na zamaku s kraja 80. godina socijalističkog sistema i dolasku novih trendova, onih novih prvih demokratskih izbora i tako dalje. Hasan je to dakle uspio na svoj način staviti na papir, a mi danas je objediniti u tu knjigu koja je već naišla na izuzetnu čitalačku pažnju. Više je to bio danas jedan topli razgovor sa Hasanom koji se vratio svojoj kući u onom umjetničkom i profesionalnom smislu, iako on svih ovih godina tretira teme Zvornika. Dakle, Hasan se vratio ovdje i nastavlja dakle da radi zvorničke teme i vraća nama onu toplinu zvorničkih priča. Dužni smo to svi mi, to je nekakav red, i onom korijenu odakle potičeš i onim mezarima, mojim roditeljima koje sam sad obišao u Skočiću odakle se vraćam, pa do svih ljudi sa kojima sam radio i tako dalje, i prije rata i u ratu i posle rata i tako dalje. To je dakle bio nekakav red da se i taj oficijalni korak napravi. A inače što se tiče mog povratka duhovnog, suštinskog, ja sam od prvih dana povratka u svim mogućim povratničkim misijama i tako dalje i podrškama, pa do i tog nekog, evo, što se kaže u moj Skočić, da neki krov, evo, pokušavam sklopiti, skrpiti, da bih baš dobrim dijelom živio i tamo. Još jedan mladi zvornički umjetnik se predstavio na ovogodišnjim Kajimijinim danima. Prvu samostalnu izložbu slika imao je Haris Grahić, koji je za predstavljanje u svom gradu odabrao slike sa posebnom tematikom. Većina slika, znači nekih 11 ili 12 slika, nastalo je u periodu, znači u posljednje 2 godine i tematski su vezane, znači, za grad Zvornik s kojim sam povezan i krvno i rodbinski. I sasvim, znači, i nije slučajno što je danas nakon 30 i neku kolektivnu izložbu, znači prvi put samostalno izlažem u gradu Zvorniku. Zavičaj se nikad ne može zaboraviti. Znači, koliko god mi bježali, mi možda možemo živjeti na drugom mjestu, u drugom gradu, čisto radi posla, ali mi kad god se vratimo, nama je najbolje kod svoje kuće. Znači, to je ono što svaki čovjek u sebi nosi, pogotovo ljudi koji su sa ovih područja su nevjerovatno srčani, što je dokazao i povratak, znači, koji je uslijedio neke 2099. godine. Ako znaš da je Allah suda svim sucima, smatraš neprimjerenim ove riječi prisnosti i te riječi djetinje, ma kome to govoriš? Veliku pažnju Zvorničana i njihovih gostiju izazvala je pozorišna predstava Mesnevija održana u skoro obnovljenom omladinskom domu u Zvorniku u izvođenju pozorišne grupe Bošnjačke zajednice kulture Preporod iz Zagreba. Ova predstava obuhvaća 6 priča iz Mesnevije. Mesneviju je napisao Mevlana Rumi. Postoji jedna legenda da postoji i 7. pjesma, odnosno 7. knjiga koju on nije napisao i tko uspije razumjeti tih 6 knjiga može i sam početi pisati 7. knjigu. Tako se još nešto nije dogodilo, ali cilj je uglavnom da postoji nešto generalno, to je zajednički jezik svih ljudi, svih naroda, suživot, razumijevanje, mir i normalno duhovni život koji je prisutan u svim tim pričama koje mi radimo. Došli smo večeras u Zvornik da predstavimo ovu našu predstavu koju smo namijenili široj publici, gdje smo oduševljeni slojevitošću i slikovitošću dijela Mevlane Dželaludina Rumija povodom 800. godišnjice koja je nedavno bila obilježena. Napravili ovo malo dijelo shvativši da je u njegovom dijelu i zapravo jedini možda i najbolji put približavanja njegovoj misli i njegovom dijelu upravo putem kazališta i to koristeći i ove tradicionalne kazališne elemente iranske civilizacije, a to je kazalište sjena.
Kao i proteklih godina, osim Zvornika, dio sadržaja manifestacije Kajimini dani priređuje se i sa druge strane međuentitetske linije u obližnjoj Sapni, koja je ranije i bila u sastavu opštine Zvornik. U ovom mjestu je održana promocija zbirke pjesama još jednog mladog zvorničkog autora Zije Pandura sa intrigantnim nazivom Kako je tamo. Na neki način sam htio ne isprovocirati čitavca, nego eto nametnuti mu to pitanje da se jednostavno zamisli, da razmišlja malo o onom svijetu. Knjigu je izdala bosanska medijska grupa Istuzle, a promotori su bili Mehmet Pargan, Munir Kahrimanović i Hazim Karić. Ovaj događaj je imao za cilj još jednom predstaviti veliki stvaralački potencijal zvorničkih autora. Kao i Sidran smo ostavili u Zvorniku svoje srce, ali evo ovako po tužbi, po Žilincama, po svijetu tamo. Ali evo, ovo je odlična prilika da smo svi na jednom mjestu, tako da razminimo više na iskustva. To je to, zato je ova manifestacija, ajde da kažem, više od samog kulturnog događaja, ima tu svoju društvenu, socijalnu komponentu, dimenziju, zbližava nas na taj način. مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Osim duhovne, dešava se i ukupna obnova života na prostoru Zvorničke opštine. U naselju Kula grad tako je svečano otvorena obnovljena džamija. Prvi put je na ovom mjestu izgrađena na samom početku 20. vijeka i za proteklih 110 godina u 3 navrata je obnavljana. Kula grad na kojoj se nalazimo ima veoma bogatu kulturnu i istorijsku baštinu, a povijesno geografski gledano imala je i strateški značaj za mnoge osvajače. Pa i u protekloj agresiji, ako ćemo baš, pokazalo je se da je Kula grad bila prva koja je pružila žestok otpor agresoru. Svečanosti je prisustvovalo oko 5000 ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine, a i ovaj događaj je pokazao veliku duhovnu ukorijenjenost i vezanost Bošnjaka za ovaj prostor. Kajimini dani su i ovoga puta ispunili svoj cilj, dajući doprinos širenju tolerancije i dobrosusjedskih odnosa. Kajimini dani su u tom kontekstu robitih prilika, političkih, socioloških, pa i svih drugih na ovom prostoru, postali jedan sinonim najveće organizacije i najznačajnijeg kulturnog i vjerskog skupa povratnika u Bosni i Hercegovini.